Kemana budakinya? Tarehe amat. Unu jajan-jajan acan. Dagang pakai nih. Kemana gitu mah aing? Bel amat, aing hayang ulin. Rasel. Gi. Ih, jadi ya Lis, enak onek meli jajan. Boro-boro jajan Gi, aing nek minta cai. Datang nek minta cai, sugan aing menek meli. Hi dia manggi aing minta cai doang kayak marah. Bu aing cenyen timba. Oh, nggak segera ngalah kan itu tuh. Lo banyak seember baik, belum mucung-mucung. Atak aing jenisang. Oh wi aing ge seember doang mau mucung-mucung. Oh, nggak segera ngalah, wi. Aing lalagan doang tadi mah. Sangnya mami baik. Ih, ayan udah datang nek ada cai. Acan tadi jajan. Iya ya, hirup di lembur mah nasib. Ninginan tanggal ay. Guna goyang-goyang gitu. Buati. Kayak gitu. Gara-gara jubur, aing kata jong pisan saha itu jubur saha itu ngahalangan jalan aing bae. Gara-gara jubur. Wah, aing mending tanggal semua amat. Saha budak katanya. Terangkeun bae itu kuanya. Penasaran aing. Saha budak. Setelah aing loba-loba lagi cara kan si Anggi. Tadi nama nek mucung aing. Gi, nuhun ya. Coba nilai China, lo bantu dia. Setengah doang. Coba kok enek diukur lah. Wih, kabina-bina amat. Diukur segala. Oh, nggak silakan itu. Oh, nggak nuhun. Mana Lis? Masalah cai ta jeung isang. Oh, Udah ke mana? udah jalan. Oh. Gi, ayah Delan. Ih Delan, kayaknya di tangan lah. Kumaha Gi? Aya eueuh. Pira atuh nek nyambel? Ayah ieu teh sabaraha biji? Hiji bae. Jah hiji geus sedep. Ya teh Delana, naon deui? Geus lah ieu bae. Sabaraha duit ya? 50 perak teh, Delan mah murah. Utang bae nya. Oh oke. Heeh, nuhun ya Gi. Dadah. Nasib. Ayah nu belanja, ngutang doang. Ih, mbega gemberan baik kemana gitu si kakak. Dari paraban gitu. Ih, mbela
kemana tuh si kakak? Jadi ya gedeng deh tinggal ngelesangan ya. Waduh, diadukeun ku yang budak. Moal kelesa. Dia kakak, buka dedengan gitu. Mbak sakitu gue gemberan bae ge. Atuh kagol ya sekedeng deui. Wih, marah bae. Atuh para-bara bantu embe. Jaga randeng di dengen age. Aswi. Gedeng. Ih, cempreng bae teh kayak udang bating. Oh, geus geura ditu. Siang kemberan bae deui. Ih, bating. Tah, jukutna tah na karung. Wih, nyaho. Loba-loba. Wih, kayak di Praban, cempreng bae. Oh, geus. Namanya kajagan warung. Sabar, jeung sabar. Wih. Tidak pembawa kasabir. Akan tah. Binong. Aduh. Ya. Gemberan bae ya. Nyawa aing teu nyeun tanggal kitu. Bating. Ayo sebuhan ke sia tah. Bes, Kemana? Rajin amat. Iya dong, ini kemana? Ulin. nanya nih kemana? Kemana? Naik ulin. Kemana? Biasa nanti. Rajin amat, Les. Iya, hati-hati. Iya sih, wih. Ayo, wih. Tadi menyaraman ke air. Ayang. Si gelis-gelisnya. Ayang dia udah lama. Menang mal palotnya. Dok jamu dok arasa. Ala dok. Coba aing mah. Wih. Bisa aing mah. Aing mah besi ngagublak. Atuh ka hendep ieu gublak ge. Wih, oke. Kiran. Ayang bung dia. Aing lah. Tuh, lok gak ditutup. Wih. Kadulu aing ge. Oh. Weh. Dok, kumaha dok? Iya. Pak dong sih ya. Liur dok. Lah mana dok? Itu belah itu tuh, karoneng tuh. Kiran. Awas raga kepleset. Mending raga dia. Barang ente. Goblok dia mau ngomong ting bating. Kiran. Terengnya. Lah weh, tuh belah itu tuh. Kasih woi. Gaan. Waduh, si Anggi kemana si Anggi ya? Warung ditutup, penitangguan cek. Ulin bae. Saya itu nu ngalah jambu aing eta. Waduh, udah baik saya. Udah ge dok. Ayang bung. Ayang lah tata. Ayo turun. Waduh, aing boga lagi. Gimana dok? Weh, kabur hijina tuh. Poin hijina tuh. Lur kene. Ongkrongan poin di handep. Setor doang. Gimana dok ya? Dok. Anggap ya. Ayo dia. Waningan dia ngalah jambu air. Setor sama budak ieu. Up dok. Aduh, mana itu jambu air gadang budak ieu. Setor doangan. Goblok dug pentil keneh cek ngeruksak budak ieu setor doangan cek. Aduh. Dok, jambuna dok. Mamang. Mang jambuna mah. Iya mamang dia.
jambu pentil pura-pura gen dia haram jadah ngerusak doang. Dulu tuh benjut aing tuh. Haram jadah doang dia yo, cek aing ngerusak doang. Iya nanaonan jambu pentil yo cek aing di alaan yo. Dia yo cek aing ngerusak doang dia. Pentil ya emang ya. Dia lagi pencet Atuh ya. pentil cek aing tadi kena hulu aing nyeri yo. Dia yo. Gegel ya kemana itu, Pak? Bating dia yo jambu Mang, pentil. asang manukan di ditu, Mang. Jambu pentil ki. Mang, asang manukan di ditu. Mana? Tuh, belah ditu, Mang. Setor. Mana? Weh, mana sayang manuk? Weh, jingsi. Waduh. Weh, kabur dia. Haram jadah doang. Dia yo. Kemana dia kabur dia? Ada doang. Gerang di sore. Ayah sabaraha teh dan ini tulis seri. Ih, ayah nasib. Ih, naon kabur ieu deh goblok. Ambil ke center. Ayo dia. Wanian dia ngalah jambu air setak sama budak ieu. Angkat, Dok.